kagaruka akasinga abo yabira isimbire nabo nikigambo ngo motoka ebirene ruga Kampala eri kuza Kiboga ebirene vugwa omushija otakamanyire oburize amisho nikigambo ngo ukashire aha Mataj Bridge etiyo motoka nikwe kuremerera obirene ajivuga ari kugezaho okushare kina nabwanyuma nikwa karuga aha mukono gwe akagwa omumotoka ebirene vugwa kirungi eri kuruga Kampala eri kugaruka omuri Hoima ebishani ebiri omuringo mubi birebirwe aha mikutu etari emwe nemwe ebiri koreka oku emotoka ya kirungi etomirwe kandi na n'emitumbi yabo ebirenerebwa omumotoka ezi erizo polisi yahamya ngo abantu babiri nibo baferire omu butandu oyireho amakuru agari aha mikutu etari emwe nemwe gari koreka ngo haferiremo abantu bana omutumbi ogwa kirungi ahamwe na Otim yatwarwa omukabafu ahari Kiboga hospital na no kongera okucondoza bamwe ahaba makage bagambaho na n'abanyamakuru ari kugira ngo omubiri gwe guhereze gwatwarwa omucyaro owabo ahakutekatekwa kuzikwa izo bariyanye nchakare omucyaro echabuswekera kilometers 5 okuruga omutiti ya Hoima kadiri owabire nakora aha radio eri kumanyonka Liberty FM omuri Hoima City akija yatungo bururu bwingana emitware 291 ari kusinga abandi abo yabira isimbire nabo okufa kwe nikimanyisa ngo obwa Hati district neja kutandika kutaho ebiro byogarukamu akaruru ko kutorana oraze omuntebeye abagenzi mukama abahumuze ombusinje ago n'amakuru g'ubusasi katushabe abagenzi mukama abahumuze omusinje kandi ayongere gumya abamakagabo twayongerayo mugandi Minisita w'ibyo bwegese arengora higuru omwami John Muyingo yarabura bakuru b'amashomero aga government arengora primary agakwiha abana sente za school fees obuyagera ngwe nawe norakwatwe nakora ikikorwa iki naza kubingwa murumo omukorogu gushibwa abantu nyamwinji abarumu n'abakuru kurugo mu government kandi umujinyi mukuru abirari owabire henganzi yihanga Dr. Hakana Rugunda for universal primary education. Give it up for universal secondary education. Give it up for Uganda post-level education and training programs. Abantu abashyikire amukoro bagambirwe ngo muringo gumwe ngo kurwanisa obutashomo mu ihanga government yo kurgaye katekaho umuringo go kushoma kwabusha okubeserebo n'abashome kandi kikatanduka mu mwaka gwa 1996 kandi obwa hati basya emyaka 25 okurga batandika quality education for all children in Uganda. I would like to extend my sincere congratulations to the Ministry of Education and Sports, as well as the First Lady of Uganda, for their leadership in the field of education. The efforts to achieve universal primary education in Uganda are commendable, and it is heartening to see progress being made. Yashaba Uganda okonyijiro mu kushomo kwabona abashome aha kubenshome message n'nunji munonga kandi abashomesa bayo batendekirwe je munonga. Ndowooza nti twetaaga buli muntu buli munna Uganda okulanga program ya UPN tujenyumirizaamu nga tugisupportinga tukakase nti buli mwana wa Uganda azaalibwa asobozesebwa okugenda mu ssomero asome atera amaleko Honare Muyingo nagira ngo haciroho emiruketa kabwine mashomero ga primary hamwe na secondary ngo kandi bariyo bakora namani okurebeka ngo emirukeji nayo yatunga mashomero ago ne ndowooza nti muri program ya government okulaba nti buli kyalo kijja kubaako e primary school tugenda kwongera okusa sente mu early grade reading okusoma kwa abana nga kujibatandikira Muyingo yashoborera ngo no barabene bajaguze imyaka 25 yabona abashome konka haciro henshonga nyingi ezo kubateganisa nka ministry kulu njagala abana Uganda fenna olwalero twenyigire mu kujaguza tusanyuke olwa UPE program kubanga evuddemu ebibala bingi abana bangi bagenze mu ssomero abandi basobola kusoma ne babiranga basobola okukulakulanya ensi yaabwe amasomero mangi gazimbiddwa ate gakyazimbibwa niwankubadde mukyalimu ebitanda bakutereera owabireho enganzi yihanga Dr. Hakana Rugunda kandi wabaryo mujenyi mukuru aha mukorogu ogwo kujaguza imyaka 25 yabona bashome yasima government ya NRM agwo kurgayo no muringo ogwabona bashome okubasa kuyamba umwana wa Uganda. It is on account of this fact that the NRM government embarked on
a revolutionary program which would guarantee free education for all school-going children. Today, we are reaping tangible dividends from the UP program in the form of high enrollment rates at all levels of educational ladder and a rise in literacy from 43% in 1986 to 75% now. This is a phenomenal achievement worth celebrating. I expected a louder aha, there we are. Yes, yes, yes. We are indeed celebrating this achievement. Abakristayo bashabwa okukozesa amani hamwe n'ekibaro kubasa kwombeka ekanisa hamwe na emirimo ya Ruhanga endijo. Ebyagambwa aha mukoro gwo kurundana sente ogwo kwombeka ekizimbe kisya abureberezi obwa Ankore. Ebyagambwa Minister David Bahati, Minister wa Trade, Industries hamwe na Cooperatives, abanashoma obutuma bwa President aha mukoro gwo kuronda sente zo kwombeka ekizimbe ky'obushubuzi ekya Mothers Union ogwabahambuga nkuru ya Ankore Diocese Hareri Izoba. Niko President ari kutugambiraho nyabura ngwaza kwinga olebe ngu waza mu buhingi watamye kibaro ekiragoba abali cyo wazamu kandi bimwe Bright daraze kwana barabagambiraho ngo kwakirara bagambira ngo mwani twashemerwa munonga avuga gwine kibaro kirungi kwa gwine ekre kirungi ebihimba bine kibaro kirungi empunu zine kibaro kirungi nangwa na hatiya na za overhead ezibale seza hasi nazo zine kibaro kirungi ali kubahiga ngumuze omubuhingi obwendasa obulimu ekibaro. Honorable Bahati yangera yahiga abakristayo kira mnonga ba Mothers Union gumana behandikisa mu ntekateka za government nka parish development model babone kutungura amakagabo. The believers too have physical needs that must be satisfied. For example, the need for food, clothes, shelter, medicine, etc. Therefore, I call upon all religious leaders to join hands with government in the wealth creation campaign to eliminate poverty. Kandwe Honorable Moise Gwarkari uri myishengera habwambara City South yasima President Museveni abogumana kwatira ekanisa kandi yayongera yasima bagenzi be abo murumo murungi ogubakorre kanisa kandi ngenda faru mu shoko kusima President million 50 ziyatwa okusima Honorable Rwaminama Minister okusima ba members ba parliament. Honorable Ayebare Margaret Rebyambu uri myishengera habwambara district yayereka amatsiko mengi omuntekateka y'abacyara aba Mothers Union. Ndangu ngambera abantu ngwe kitwakorera izoba yewe ko mucyari impurani kingaruza mwamani kugira ngo nitwa abacyara ntubasha kugira kitwatandika kirujeyo kigire cyakora impamya ngo kizimbeki nikija kuyambaho na munonga abacyara okugira entasia ngo bureberezi kandi no bumwe tukacendeza akasenta kutukubantu shaba bakaza hanso. Honorable Basil Bataringaya uri myishengero habwakasha North yahiga abantu kozesa mani babone kutungura Uganda hamwe n'amakagabo. Ora enda yonka kurya cyamushana ubundi racyaciro batajina bahurro muranga gwa government benjiro program za government zo kureba ngo bakora ku bingo bworo mu makagabo abo ko baba binga ikibancho mayisangu umurumo gwo kombekera mu kamankogu ninga kombeke ibinde bintu ebitungura society tukuza ahamabega gabebe mezibonka kwihaho n'uguzaburi yomwe noshanga na sande esente zarundanwa aha sande takwetaga kweta fundraising page. Umuringo ngo gumwe Dr. Jenina Mwesije or President wa Mothers Union muri Ankore Diocese yasima Ruhanga abo kushikiriza ntekateka yabo. Ushobo kusima Ruhanga habizoberi elitwa abantu rundanira kwe sente zo mwaro gwo kubanza ubwo kizimbi kitu ecy'abacyara kitweta Mothers Union Family Complex Building
kubarirwa kwihamu kwatuchereze na nemyaro 5 eje myaro yona tekateka collectinga esente zikingana billion 6 na nemitwaro 4 sofa umwaro rwo kubanza gwahwire gwahwegwa abantu nibaturamu kandi tukakwesa billion 1 nemitwaro na million 30 hateje yo kubanza tekateka budget ya estimated billion 1 nemitwaro 20. Kizimbe iki kikatandikwa umwaka w'2017 kandi kibarirwa kugira emyarire 5 kubarirwa kumaraho billion 6 konko bwahati babantu bashondera umwaro gwo kubanza gutekatekwa kumaraho billion 1 na million 3. Esente ziri kwingana million 2.1 zarundanwe rizoba kandi President Museveni wabaye mgenyi mukuru yayohereza million 5 zo kuyambaho mu rumogo. Aba Sky TV ya Genshonga Matenebye yabare munonga Matenebye kandi yo bwanyuma y'emyaka ekurenga 80 hariho ubutikirizana hagati ya family yo mucyala Constance Cyamanywenda hamwe no murumuna Nkeija Fib obwahati nibenda obuhwezi mubatakihwaho itaka ryabo aba nabo bukonje kikoti kikatsi ishaza irya Nyabushozi district ya Kiruhura. Aba nibagira ngo baruhire abantu barikwenda kwibitaka ryabo kandi ubwo bo barikuhamiza cyarumwe kune ryabo. Eja hayitaka ryaitu eryatwebwe munyerga barahire na jomo rubakuru hatugira obwesige ndebera yemu neberungi ambingo mwitaka ryabata barahire munyerga jom ogwa mwanya tukakwata 15 tubane kiva kumanya ninya kukimanya wazaiwa kakwata 15 twakutasiya 15 mbwenu bariyo nibasikura nibatwara ebitu ngo nhoteri y'abakazi nyana tukajigwenta na murumuna mugati waitu zaguri itakeri bartwara nkaba twansara nimbona binyangar obwerere bwanje nusiba kwa nubrara barahina na twalitakana na kamrabe nyergana twalitakana kamra abakama munyambe we Emmanuel Nkuba omwe umubare kwetombuita yashoborera ngo hati bagiramwe amasuko bwanyuma ya mukuru w'ihanga kurgayo kandi akohereza roya wa State House kwija akarebe bizubu ebyahita keri ijaha yahoremba zombi yakora report yakora Mr President nitungeto nk'abantu nsakutegereza wingana zakorga wa Mr President omwe umuryabo utayenda kumanya mazinage yagambaho na Sky TV ecyaretire uzubu kandi yayoreka ku ubwahati bagiro kugumesereza kandi bategereza ecy'umukuru w'ihanga arasharemu cyo gimunyerga mwenero bakubo bakweta jomo na nabandi koze subu kujyo umukurusi kubarebere yafataragire bakayikorera igitabo cyabo bakagishomera bakabingamo bakigura abamba mawe bo wahiza kuriba bakuzire mbwenu ecyo mugisha erizoba igenshonga twija twagitwara yaka aha mu office ya president yagipikinga mu interest yayohereza umujwekerwa we weberagirwa we mu office ya y'amataka ijahirizoba yakora urukiko na parties nyingi zihembaje zombi however abamwe bayanga kwija nkajyomo gwa yosere na yanga kwija mu nkiko zone ziba kumweta konka twagira umugisha kureba ngo barahire yija nyirga yarho nabo bahiriza side zabo nidutwa itakeri ryabuhango bwa acres 308 kandi narashanga umuseru ya obukonje kayikoti omugomborera ya Kikasi Nyabushozi Kiruhura district gashakwa Job Kato abwa Sky TV Agenshonga.
Abwo n'amakuru g'ubusasi katahamye ngo abakuru umuranga gw'abantu aba baza guhurira inshungezi zibase gonjoro bw'abantu umuri kigezi beine okushemerwa hamwe n'amatsiko ngo business zabo zibasagaruka mu korwaje bwanyuma ye kwiguraho ensharo ya Uganda hamwe na Rwanda. Ensharo egi ekayiguraho bwanyuma ya General Muhoozi Kainerugaba okutayagira ihangeri ya Rwanda akaganira na president waryo ahanshongeje. Abashubuzi hamwe n'abandi bantu abariyo nibetebekanisiza omukoro ogwo kusima ruhanga oguri kwija kuba mu district ya Kabale ahansharo eya Katuna aha 2019 by'ukwezi kwa kana kandi General Muhoozi Kainerugaba natekategwa kwija kuba umugenyi mukuru aho abantu bari kugira ngo okwija kwene ikintu cy'amani ahabo kugira ngo okwigura kw'ensharo ya Katuna karugirira aha kunywana kweye na n'abarwanda ekikure kiri kumureta no kugira ngo tushemererwe nawe umuri Kigezi kandi nk'abanyakigezi tumusime abo gutabo buryo kugira ngo boda yetu ya Gatuna na Katuna byayiguka arugambo n'abanyamakuru aha kutongoza ebintu bikuza kubaho omukoro gwo kusima ruhanga gutakashikire Nelson Nshanga basheija okuriro kutebekanise mu college kandi chairman LC5 wa district ya Kabale nagira ngo nibatekateka ngo ensharo okwigura muhoza ine chango ekiyakoziremu rukunde gumeho. You see, when I was still a mayor of Katuna Town Council, I hosted 4 presidents. President from Angola, President from Congo, President from Rwanda, and our President, His Excellency General Yoweri Kaguta Tibuharuka Museveni. All 4 presidents failed to open the border, but our peacekeeper, the supreme leader, Muhoozi Kainerugaba, tried and succeeded. And this one is going to be on record in the history of Uganda. Nagira ngo abashubuzi bakabatanukire kubona mnonga ahabo kucingwa kw'ensharo witwe igukire batanika kugaruka gukora. I mean, we should thank God that the border is open and now business can start. We shall be going to places like Katuna, we shall be going to places like Chanika. People will tell you the stories how people were suffering when the border was closed. Businesses were not happening, and we are lucky that our supreme leader had these borders open. Bamwe ombandi bantu nabo abatandikaho enchiko bagira ngo eki cemerire gukora n'amani mingi abo kugira ngo omukoro ogwo nigwija kuba guriyo gwo kujaguza kandi batekateka kwija kutunga abagenyi okuruga omuri Uganda hamwe na Rwanda. Turaze kuorganizinga enchiko nyingi munonga nko kutandikire omugasho mukuru gwezi enchiko turi gukora muri Kigezi no kongera kutebekanisiza urutayo rwa General Muhoozi Kainerugaba ruraze kubaho 2019 byo kwezi kwa kana obwe turi kusima mu kamaruhanga abo kwigurwa kwe border ya Uganda na Rwanda alimira Hills Katuna na Chanika twasanize twena nk'abanyakigezi na chairman witu Nshanga basheija twena turi hamwe na groups zona ziri hamwe tushazire mukorera hamwe tukareba ngo muri Kigezi 2019 kwa kana twagiramo mukoro ogwamani munongo kuri kusinganya ansharo eya Katuna abe byo bushubuzi nibagira ngo nibacetenga ebindi bintu byo kuganiraho na mnongana n'abantu aba Rwanda ahabo kugira ngo akiriho bukwakurizo oburi kubatiwaho ekibari kugira ngo nabwe bushemerire kweraho kimwe. The border, I can say it is now open, but businesses are not going on well. So when the business community are complaining, they are very right. Businesses are not going on well. We are not receiving we are not collecting revenues. The revenues we are collecting, they are very, very, very small. Embera yo muri Katuna irimu hakira kirimu konkate kabonireje kurungi nko kutwoko twetaga ahabwo kuba abaturage abo twokobera twaherana nabo twina y'abanyabuzare nk'abana beitu n'abanywani beitu n'abaramu beitu takabasa kutaya yera kugira ngo gira ko wamutekerera wakamutekerera taka kibakamwitiriza ngo akakrosing sakatware kandi nibyo bushubuze bwo kubera ni batwara kibakabikirize kugira ngo bigende ngene boda abarukiganyugo mu munonga ni role abitraxi n'izindi motoka ziri kurosinga kaza basi konke bindi tibikabonire nko kutokubera turi kwetanga habwo kuba umuturage wa burijo wawe n'umwana wawe ni wari kuba nakuyamba cyahanga tukaturije munonga tukani tuguza umunyarwanda yishe nkamu kumukashesha utwara ibintu kurigabwira kwisasha mushanju zikiro bari twara ibintu yabatwara ebi yatwara yabatwara
mu revenue yeseri akabikiriyaringa ningo wiho ikintu kigari ukakireta hano kakiriya ati nihazaye ibintu konka twompoho tibakisha ngo batware ibintu byitu aha bwenshi bari kutwara ibintu byitu bakabita kuriya bakabiha mu mahanga ebihimba ebicori ngeni kimanyisa ngo beinejara konkitwe tibakayenda kugira ngo beyishe bagure hano mu maduka gitu ahabwenshi mtwebuza ahabwenshi hati bakayigura ki omukoro ogwo kusima ruhanga nigwija kubagurimu ebintu bingi ebirimu ebyemizano kandi nibatekateka ngo na Jeno Muhozikaine Rugaba naija kubasa kuganiraho na nabantu omucanga ekyakigezi ahanshonga eziri kukwata ahihanga. And we call upon everyone on that day to be there. We shall have a lot of activities, as our chairman had said. We shall have marathons, sports. We shall have tours to the borders. We shall have Thanksgiving. Amakuru gagasha kwa Sofan wamanyi. Katuhamye ngwenshonga nkezi zagumana zigonjorwa kureba ngo ebintu bya Uganda byatundwa omahanga hagaje hinguririze owahati amatega Uganda tagakwasa kutundwa omihanga ya Kenya konkatuhamye ngwembereji yakanyakacha agitwa twinire omuchweka kitu cyo kubanza omugwenshonga gagarikira hantu indikane shweka echa kabiri otarga Sky TV. Sky TV irakari abantu konka shunze kanibo kirakweshongora dotera yo kamu icyenda mu kabiriti icyenda mu kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda mu kabiriti ora kacunchumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazira umushanje umushanje 5 9 9 2 5 aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanje ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga not mushanje mukaga not 13 abiri nemwe nshanje na mukaga ukuriya kwenaje konka shemere ndi kuryaha cyane yo ndi kuyo waje konki mukamwakizaho kunyirira kale kihamani Rosemary wakahuta kahiko mu magara munyoni wanje noshemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma ye Sande ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntajinywire ikiriza nguyo Rosemary cyama kiryo mu Rosemary echo kunywe cha Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary Herbal Tea nibikogwa muri Rosemary enyabarashana omujanye omururuza esteem hamwe n'endimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 0 5 na mwenda 03 abiri na mushana nange ya 0 5 mushanje 2 5 na mukaga 0 8 0 mushana
Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturene bari aba Sky TV na nimwe mwena baturene bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 92 82 ananishatu ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 ngenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otindevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri rwakana na Sunday shayina n'ekicweka paka shayitano n'ekicweka ez'omukiro sakwa tukusiyaho amabara g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe nanyo omuhereza wa Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu Sky TV irakarya abantu Edakika zaba 32 ezaraba umushahe ya kabiri nyenda kwebaziwe wena ucekumire a Sky TV noreba agenshonga ishweke cya kabiri twakigiraho n'abakazi mu district ya Simbabure bebembeirwe umnyishengero kazi wabo umucyara Mary Gumisa bajagwize ikiro cy'abakazi mu district yabo aba bashabirwe ukweyikirizamu umuribyona ebakora Omukoro ogu gwabaguriye hagombora bitakuri kandi abacyara bahebwe berabo byababira umuza computer ebaharani hamwe na tractor erabayambe mu byo kuhinga Chango yabagalengo ye akutunga yiri ko muzabane z'isomero ona mazo kufuna sewing machine ebi byabakwasibwa Mary Gumisa hamwe n'abebembezi batari bamwe na bamwe mu district Mary Gumisa or MP yashoborera abacyara ku tracted bajebwa government kandi yongera agira ngo abacyara borobera
ababo okubasa kwangura amakagabo. Mulowooza byangu nnyo okuleeta obulesi tractor ya gavumenti si yange, gamba gavumenti yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yayongera ashomesa abakyala aba ngu obuyonjo nibwetaagisa omu maka kandi gavumenti nebateekateekaho konka bakwate mpora nibija kukwasa. Bannange obuyonjo mu maka bakyala bane mbeegayiridde bwe tugendeeyo wansi wadde mukola bwannakyewa tekuli ssente. Buli mukyala ewaka wabeewo akatandaalo, wabeewo toyireeti, olujja lube luyonjo, n'abaami baffe beeyongere okutwagala. Abakyala bagira ngu nibabonaabona bwanyuma y'abashaija kubura obuvunaanyizibwa. Maka batulugunyizibwa, bakubwa, bagobwa, bambi babalekera abaana, abaami basulayo gwa naggamba. Nange kennyini kamwe akoogera abaana abange mbeekwatiddeko naye ng'ate siina busobozi, siina mulimo, naye nfubye nga bwe nsobola. Kati nsaba gavumenti etuyambe, etukwatireko tusobole naffe okwongera okukulaakulana. Chairman w'ekyalo ekiri kumanywa nka Masigidi Zone Asafu yashaba MP kubashikiziira karyabo wa pulezidenti kubateekateekaho ahabw'okuba nibakora omurimo gw'amaani. Memba wa palamenti waffe Honorable Mary Bekumisa atwala eddoboozi lyaffe ng'abachairman wa pulezidenti waffe nti bachairman bakola nnyo owe babezezaawo eggwanga lino naye okusasulwa kwabwe kutono. Batugala tusomesa abaana ate nga sente ze tusasulwa ntono, omuntu n'okolera siringi 3 olunaku. So nensaba nti omubaka waffe omulungi ennyo atwale eddoboozi lyaffe ewa pulezidenti waffe Museveni nti bachairman bakola naye ensako yaabo ntono. Orukujwekera chairman wa district Jude Kiganda Segayi nawe yashaba abakyala aba okubyala ebyokurya ebirikumara amaka gaabo bakasigazaho n'ebyokuguza. Noonya omulimu, abakyala mulime, abakyala musige emmere kati enkuba etonya, mufune emmere emala ate ne gye mutundako, musimbe emmwanyi, musimbe kasooli, buli kimu kya bbeeyi, emmwanyi kati eri ku bbeeyi, mukole emirimu tubeerenga ova w'obadde ate nga weeyongera mu maaso. Eminyeto mu district ebembire Shafik Godfrey atugira ngo ekibiina kya NRM kigwire nahabwekyo nibenda kuganira na pulezidenti aha nsonga egi. NRM Musembabule wabeeranga e Kampala nga NRM Musembabule nga bagamba nente zironda naye kaakati mazima ddala nuupu etali mu buyinza egaana etya okwambala NRM. Basebo ne bannyabo mbakuutira nga nange neekuutira tuze NRM ku ntiko mukoma wange RDC nkutumye mama Mary Begumisa nkutumye omubaka owa district yese. Orukujwekera president omu district egi Pastor Kore Butukikiriza yashobora ku gavumenti eine kwiha abakyala enyuma kandi obwa hati bari aha rurengo rumwe n'abashaija. President Yoweri Kaguta Museveni ni NRM eno gavumenti erabye nga ejjayo omukyala emabega emanju kakati tuli kumpi ku level same level so mukyala ebyakola omusajja byakola abakyala babikola. Bishop ow'obureberezo bwa North West Ankole Reverend Bishop Amos Magezi yashaba abakristaayo kwayo bekundiire n'okukorera mukama bantu benda kuhungura obukama bw'iguru. Ebi yabugamba aha mukoro ogw'okwiguraho ekizimbe kisya ekya Byaruhanga Church of Uganda omuri Banda. Ekanisa ya Charuhanga Church of Uganda erikwebembera omubuurizi Ivan Ayesu ekatandika omwaka gw'2019 bitu kwihobwe abakristaayo baturana bashomera omu kibuga ky'omugenzi Kabagambe okusya okukasheshekera izooba eri bafuruka batyo bakaza omwanya gwabo gubaguzire n'obukiraabyo ngu tibakombekireho. Bishop Amos Magezi yagira ngu bakaba batari kumanya ngu izooba nk'eri ryahika. Izooba eri obutwabentu tupulaningira ngu ebiro bingaya ebiri 17 okwezi kwa kashatu omwaka gw'2023 omazima it was taking a step of faith ngwizooba eryo Charuhanga nka Church of Uganda eryafurika
erikwija omwanya oguranga yagitekatekera mazimo butwabe ntikiteka tarono mwabe namangu kibasa kukira konkaranga umwesigwa yakikiriza mutero mu ngaro z'amana. Bishop Magezi yasima abakristayo abaronzire sente zo kugura itaka ry'ekanisa aho eri kuza kwombekwa hamwe na Mr. Mutara George owahire miliyoni 20 nkentandukwa. Twacaranga muri abantu bo muhendo abo kuba kunabiye nshobirwe nyine seed money miliyoni 20 nshobirwe necyo gukora abo kandi kumanya ngogo mwanya na value yabo tindu kujibasa omburizi yajata atomwana mukuru no musiga nakoraje naye amisiriza atabantu bacaranga bakaruna na miliyoni igana bazinari akaunti tendereza Yesu Yesu mwana wandega Yesu omusai Emikazora oguruze kanisa omwanya gubari kwija kwombekaho ekansensia yabaho muganda gwa miliyoni 10 Mr. Mutara George omushubuzi nawe yabatwera miliyoni 20. Anje abandi bagumayo Kampala tibiza. It was a short notice. Nyomvu dirikiro nizaho mwazo konka bantuma twena nka family twikirizine twereze miliyoni 10. Bishoboka ko yabagambira kamushyikira namugira ngo okende kanisa okenda oburebere kanisa y'ubureberezi kiri expensive munonga. Actually ayatandika kumbeke busya nikiba kiri cheaper. Bamwe aha bakristayo bagambaho na Sky TV basima ruhango babasise kurundana miliyoni 4 ezibire nzetagwo kugura itakersia irye kanisa. Itwenkabe kanisa ya Rahanga cyacho Uganda turashimira munonga abo kureba ntuga ahitebe turi mu mugazo muzika bagambe aho bari kanisa y'Igihugu cya Rahanga cyacho Uganda ahiyatu ya mbere kumara emyaka 3 atwira umwanya ogwe kutangiye kanisa igikanisa ekatandika kumwenda omukwezi kwa mwenda ibirabi na 2 hati maziri imyaka 3 sho hatugira mwanya gwitu ogwa bright grama omusya tuguruho hati bani turatu nimporanye no kushemerwa kwinji munonga Baruhanga abo kutwereza mwanya tumaze ro guringwa twine cyetengecho bene mukama yacu tukora ntura twino kushemerwa kwinji munonga abo mbabazam kame kitimisa no kurundi Gasha kwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV Agenshong. Yabare munonga Steven Mujuni abo makuru twayongera y'umugandi ori mukuru wa Low Tract Club omurushenyi omwami Donam nwasima yashaba abazire okwegesa abana babishiki okubakubasa kuraba umunshonga z'abacyara bacero bato. Okwegeso kukubireho ayishomero ya Remiyonga Primary School umuruka gwa Bwera tegombora ya Kizo district ya Bushenyi ubu aba Rotary babire nibahayo pad ebitabo obucumu amashita hamwe no kubyare bitinko muringo gumo ogwo kujaguja emyaka 5 ya Rotary eyemaze mukuru wo kibina shoborire nshonga eyibagenderire ku hayo pads omubana babishi omuremiyonga baba bari bake abakuba bagiro mu nshonga zekicara ningo periods konga hari mwabo abakuba bagire bakanga kutwije twashangwa mu P7 P6 even na P5 twabona mwabana kama 20 ababagiro mu nshongezo kandi bakuba bagire abazire babo kutwantuganira nabana abinshi bari kwebasa abamwe babata Yesu nibazimanya konka batugira ngo abazire tubakubasa no kuba okusugura so twabegesa hat hari hezi extitude yo modernization nibakozesa pads konka wotari kwebasa muzire yakurondera katawero ninge bindi nabyo twabegesa ko bashimiye ku bandi babikora mwe twabegesa kugira ngo bihemu okwetinokwe okukugira omwana mutono mako akurebe nshongezo agitandika kwetina ati no kuzombantu ati no kuzo mu class kuna stampinga ninga
abana abandi bandeba kundinda. Emmanuel Nayebembera orukulira Rotary Clubs za Bushenyi, Shema hamwe na Kasese yagira ngo emwe omu mirimo ya Rotary no kulinda ebyobuhangwa hamwe no kuyamba abantu. Omwe omu mirimo yitu ya Rotary ningasi ndo twerekera gukora no kuyamba eminyeto kuyamba communities ezitakwebasa twikira ishomero rya Runyankore primary school twareba nibetaga conserve environment na abana bakwetaga support yitu twagira nka twize tubyare miti aho twabyare miti 300 turukwerekeza no kuma ebyobuhangwa na okuteka abana omuhimbo bwo kushoma no kwerekeza emisho. Mukuru w'ishomero rya Remiyonga asimira aba Rotary ahabo kushomesa abana babishiki okuba kubasa kweyonja hamwe no kwerinda ebirukushisha amagara gabo. Isima ba Rotary Club Bushenyi abo kuba bayigisa abana na munonga abana babishiki okuba kubasa kweyonja kurebera imbiri yabo baheza kuzoma micwe abo abari mu myaka eyo kuzoma micwe okuba kubasa kujwara pads no kuba kubasa kweyonja babegese kubasa kwataka pad ukakatereza ukakatanika ukakajwara ukagaruka ukakiya unanahora kanaga nk'umukigo ukajwara ishaha zitarinjira ari ibiri ukindura impare ukozya uhari bwabo so nekintu kirundi munonga akuba obundi ito ngabashomesa namwe ushanga ni tutakubyegese ushanga twegese by'academic konka ukujuro bwire kwabura abana nkabo ubu noshanga nito twenga bashomesa tutakuchikoraho na abana babishya batungire pads bagambira abizibu ebibakoreba otine pads kandi otine bazirabo abazirabo kuvayo noshanga otine pads kandi wagenda ishomero ningo omotine pads otine nanikazi kandi ogenda ishomero otishikayo wastampinga abana bakishije konka nowe ingo muhanda omusikaza kuvugana ati madamu riro afite gahunda zitinze cyo kuba kagiciro ajyata nanyushaba ngo babe mwana wanjye ati yo tishango ringo kushobera bombe cyo bamugaruka mu cyuba jota otebyo mwanya tibyondo nuwasima yongire yashobora ngo nka Rotary Club nekora ebikukuma enkwataganisa nongi y'amashomero hamwe n'ekibeneki bweni twataho intandikiro ningasho musingi bwo kurebuka ngo twagira enkwatanisa nungi ahishomereri agati y'ishomero ya Runyankore primary school na Rotary Club Bushenyi kandi hato twagore intandikiro no mukago gw'ishomero nitumanya ngo omumisho nitwija kongeraho ekikucera babire emiterwe ingana bishatu kandi baraganisa kugumana bahayo obuyambo bakubasa kureba ngo abana bashoma kurungi amahuriro agagashakwa Glorious Rukundo ahabwa Sky TV agenshonga Ago ngo twatwinire umushaka kitu cya kabiri ecyagenshonga agumwabazi kutwaza kumuraho kace ntwijana amakuru kurga ahiriye ihanga nakwakira umushaka kitu ecyamakuru kurga ahiriye ihanga twakiguraho na koti yensi yona yashize ecyandiko ekikoreka ngo nenda kwata president w'ihangeri ya Russia umwami Vladimir Putin awenshonga izo kwiba abantu mu Ukraine. Abasirikare b'ihangeri ya Russia bakarebwaho nibaronda abana bitongore bitari bimwe na bimwe kureberera abana mu ihangeri ya Ukraine. So Russian soldiers searching a place of sanctuary in Ukraine looking for children. Omwe ahabaramuzi ku rugo mukoti yensi yona yashobora okwiha umuntu omwihangariye okamutwara umurinda atekirize cyo kuhenda amateka. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. President w'ihangeri ya Ukraine nagira ngo abana bengi bakihwaho abazire babo babaremesa ogamba n'abanyabuzare kandi bengi banagwa umbyaro omwihangeri ya Russia. Separating children from their families, depriving them of any opportunity to contact their relatives, hiding children on the territory of Russia
throwing them in remote regions. All this is an obvious state policy of Russia. wabereho omuhabuzi wa President Putin wa Russia yashoborera ku ekikote kozire